U ovom videu pokazat ću vam kako se radi Sneško Bilić. 6 niskih stubića u magičnom prstenu. Zatim u sljedećem krugu radimo 6 povećanja. Koristite ili nit druge boje kao marker ili pravi marker. Evo, ja sam uzela ovu roze nit. Dakle, radimo 6 povećanja, 6 increases u sljedećem krugu. U svakoj petlji po 2 niska stubića ili 2 single crochet. Sad je pravi trenutak da koristimo ovaj marker. U sljedećem krugu radimo jedan niski stubić, a zatim jedno povećanje. Znači svakoj drugoj petlji radimo po jedno povećanje i tako 6 puta. Sada radimo povećanje u svakoj trećoj petlji, odnosno 2 niska stubića u sljedeće 2 petlje, a zatim 2 niska stubića u trećoj petlji. Radite tako do kraja kruga i vidimo se pri kraju. U sljedećem krugu radimo 3 niska stubića, a zatim jedno povećanje. Također radite tako do kraja kruga i vidimo se na kraju. I ovo bi bio posljednji krug sa povećanjima, a to je 4 niska stubića, a zatim jedno povećanje. Nastavite tako do kraja kruga. Sada kad smo završili ovaj 6. krug, to je posljednji krug sa povećanjima, 4 niska stubića, zatim jedno povećanje, radimo 6 kruga po jedan niski stubić u svaku petlju bez ikakve promjene. Dakle, samo radite po jedan niski stubić u svaku petlju, narednih 6 kruga i vidimo se na kraju 6. kruga. Sada kada smo završili 6 kruga, odnosno 6 kruga bez ikakvih promjena, krećemo na smanjivanje. Radimo tako što uradimo 4 niska stubića, a zatim jedno smanjivanje.
Radite tako do kraja kruga. Sljedeći krug radimo 3 niska stubića, a zatim jedno smanjivanje. Također radite tako do kraja kruga. Sljedeći krug radimo 2 niska stubića, a zatim jedno smanjivanje. Vidimo se na kraju ovog kruga. Vidite kako se napravila kao malena loptica. Ovo će u stvari biti donji dio Sneška Belića, odnosno donji dio tela. Sada krećemo sa povećanjem kako bismo napravili gornji dio tela, odnosno glavu. Radimo 2 niska stubića, a zatim jedno povećavanje. Znači 2 niska stubića u sljedeće 2 petlje, pa 2 niska stubića u trećoj petlji. Radimo tako do kraja ovog kruga. Zatim radimo 3 niska stubića pa jedno povećanje. Vi se trudite da što manje imate ovih rupica. Ja sada koristim ovo kako bih vama pokazala kako se hekla, ali malo sam, da kažem, u nezgodnom položaju i ne mogu baš lepo da izradim kako bi trebalo da ima što manje rupica. Tako da nemojte se voditi sa tim, već se trudite da imate što manje rupica. Ukoliko su vam rupe ovako velike, to znači li trebate malo više da povećate tenziju, odnosno da stignete malo više konac iglu, a ukoliko je previše tesno, onda trebate da pogledajte kako možete da umekšate svoj rad. Također to možete uraditi i mijenjanjem heklica. Dakle, ukoliko je previše tesno, ne može igla da prolazi i slično, uzmite veću heklicu. Ukoliko je previše retko, uzmite manju heklicu i tako dok ne naučite, igrajte se. Sada kada smo završili s ovim krugom gdje imamo 3 niska stubića i povećanje, radimo 5 kruga samo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Dakle, nastavljate samo da radite po jedan niski stubić u svakoj petlji narednih 5 kruga i vidimo se na kraju 5. kruga. Sada kada smo završili ovaj 5. krug gdje smo radili samo po jedan niski stubić u svakoj petlji, radimo smanjivanje, znači dobijamo polako izgled Sneška Belića. Tek kada budete napunili vidjet ćete da je to to. Dakle, radimo 3 niska stubića, a zatim jedno smanjivanje. I tako 6 puta u ovom krugu. Na kraju biste trebali imati 24 petlje. Sada radimo 2 niska stubića i jedno smanjivanje. Radite tako do kraja ovog kruga.
Sada bi bilo idealno vrijeme da krenemo sa punjenjem našeg sneška bijelića. I nastavljamo dalje sa smanjivanjem. Radimo jedan niski stubić i jedno smanjivanje. Sada radimo, kada smo završili, radimo 6 smanjivanja i sa ovim završavamo sa telom sneška bijelića. Sljedeće što ćemo mu napraviti jeste šešir. Isecite dužu nit i iskoristite za ušivanje ove rupice koja je ostala gore na površini glave. Njega radimo tako što uradimo magični prsten i 8 niskih stubića u tom magičnom prstenu. Ne 6, nego 8. Zatim radimo 8 puta increases ili 8 povećanja. 2 niska stubića u svakoj petlji. Kad smo došli do kraja ovog reda, odnosno kruga, u sljedećem krugu radimo jedan niski stubić, a zatim jedno povećanje. Uzmite konac ili marker i obeležite gdje krećete sa novim krugom kako se ne biste zbunili. Znači, u ovog trenutka imate 16 petlji u vašem krugu i sada radimo jedan niski stubić, jedno povećanje i tako do kraja ovog kruga. Zatim radimo 2 niska stubića, a zatim jedno povećanje u sljedećem krugu. Znači nastavite da radite 2 niska stubića, zatim jedno povećanje i vidimo se na kraju ovog kruga.
Kada smo došli do samog kraja ovog kruga, sada radimo samo u zadnju nit petlje kako bi se formirao onaj šešir na dole da krene i to radimo 2 niska stubića, a zatim jedno smanjivanje samo u zadnju nit petlje. Zadnja nit je dakle ovako. Dakle, ne radite kroz obe, ovako, već radite samo kroz zadnju nit. Isti princip kao i ovo, samo kroz zadnju nit. Kada dođete do smanjivanja, kroz zadnje niti ne možete ovako, pa kao što smo učili decrease, jer nevidljivi, zato što uvija se, dakle morate da provučete heklicu u zadnju nit jedne petlje, izvučete, a zatim provučete heklicu u zadnju nit sljedeće petlje, obuhvatite konac i provučete. Dakle, sad imate 3 niti na heklici, obuhvatite i provučete kroz sve 3 odjednom. To je smanjivanje u zadnju nit. Zatim opet idemo 2 niska stubića, normalno, samo u zadnju nit. Do kraja kruga tako radimo, dakle. A zatim idemo smanjivanje, dakle provučemo heklicu u zadnju nit petlje, izvučemo konac, imamo 2 niti na igli, zatim provučemo u sljedeću zadnju nit, odnosno zadnju nit od sljedeće petlje, provučemo, imamo 3 niti, obuhvatimo i provučemo kroz sve 3. To je smanjivanje. Nastavite tako do kraja kruga i vidimo se na kraju kruga gdje ću vam reći kako dalje da radimo. Došli smo do početka novog kruga, sada nastavljamo raditi u obe petlje, dakle stavite ovaj marker ili konac u drugoj boji i počinjemo sljedeći krug gdje radimo jedan niski stubić, a zatim jedno smanjivanje i tako do kraja ovog kruga. Dakle, jedan niski stubić ispod ove niti od petlje, najnormalnije kao što smo do sada učili. Smanjivanje ide napred. Nećete pogrešiti ako radite onako ovako, ako radite isto nećete pogrešiti. Znači to je isto smanjivanje, ali smatram da se manje vidi ukoliko uzmete i radite nevidljivo, odnosno gurnete heklicu ispod prve petlje, a zatim ispod druge i onda zajedno provučete kroz obe, obuhvatite i provučete opet kroz obe. Vi probajte koji tempo vama, kakav metod vama više odgovara. Znači radimo jedan niski stubić, a zatim jedno smanjivanje i vidimo se na kraju ovog kruga. Kada smo došli do kraja i ovog kruga, radimo jedan niski stubić u svaku petlju narednih 4 kruga. Dakle, jedan niski stubić u svakoj petlji, ispod obe niti petlje. Tako radite dokle god se ne kaže drugačije. Dakle, jedan niski stubić u svakoj petlji naredna 4 kruga i vidimo se na kraju 4. kruga. Došli smo do kraja ovog 4. kruga i sada radimo 2 niska stubića u 2 petlje, a zatim jedno smanjivanje. Kada smo došli do kraja ovog kruga, sada radimo 2 kruga, jedan niski stubić u svakoj petlji bez ikakvih smanjivanja, tako da vidimo se na kraju drugog kruga. Sada krećemo sa povećanjima nakon ta 2 kruga. Prvi krug radimo tako što radimo increase, odnosno povećanje u svaku petlju. U svakoj petlji po 2 niska stubića. Radite tako do kraja kruga, a zatim u sljedećem jedan niski stubić, a zatim jedno povećanje.
Dakle, jedan niski stubić, jedno povećanje, pa se vidimo na kraju ovog kruga. Vidite kako kreće polako da se širi kapica. Sada kada smo došli do kraja i ovog posljednjeg kruga, gdje smo imali jedan niski stubić, jedno povećanje, dobijete već ovako jedan oformljeni mali šeširić. Samo uradite ovaj slip knot, mrtvi bod i sa tim smo završili sa šeširićem. Možete ostaviti dužu nit za ušivanje i njega ćete prišiti na glavu, na gornji dio sneška. Ovako nekako. I sada ću vam pokazati kako da izvezete oči i dugmenca kao i nosić. Dakle, prvo ušite ovu rupu gore na sneškovoj glavi, ukoliko već niste. A zatim ćemo ušiti šeširić. Šeširić sam blago napunila, što sam nakon što ste došli do kraja, isjecite, vežite i sakrite preostale niti u šeširić. Sada ćemo izvesti nosić. Nosić također možete da napravite kao šagarepicu ili kako god vam odgovara. Ovo je meni bio lakši način kad sam učila da heklam, tako ću i vama pokazati. Sada radimo oči.
Sada ću vam pokazati kako da mu napravite malo izraz lica da bude ovako interesantan, smešan. Potrebno je još da mu napravimo šal da bi dobio detalj još jedan koji će ga ulepšati. Za šal biram crvenu boju zato što smatram da će lepo ići već uz ovu kombinaciju. Radimo foundation chain ili lančić i niski stubić istovremeno, već sam o tome pričala, ali radimo sa njim kako bismo znali otprilike tačnu dužinu. Dakle, 1, 2, u prvu petlju, odnosno drugu od igle, provučete iglu, obuhvatite i provučete prvo kroz jednu ovdje dole, a zatim kroz obe. I krećemo. Ovdje okrenete malo rad i ispod obe petlje a zatim provučete. I radite tako dok ne dobijete dovoljnu dužinu za vašeg Snaška Bilića. Zato neće da ga slikaš. Što, zašto neću da ga slikaš? Posle ću ga slikati, zato sad ga trenutno samo snimam. Evo, pravim mu šal. Praviš šta? Šal. Dajte da može da se škita. Da, Zlato. Da? Da. Ali kako će da bude? Veliki ili mali? Kako će Pa da ovako, bude? maleni, Zlato. Maleni? Šalić? Maleni šalić, da. Uradila sam 44 ovih foundation chain i to je sasvim dovoljna dužina za Snaška Bilića za šal i potrebno je samo ovako mrtav vod, odnosno slip knot i isjecite. Mala čudica. I mene se sjeka mala čudica. I I mene se vidi. Mala čudica. Mala čudica. Mala čudica. vaš Sneško je spreman.